I dobrodošli ljudi u još jedan klip i danas ćemo raditi, danas ćemo se baviti tipovima podataka, odnosno tipovima nekih promenljivih u našem programskom jeziku C, naravno. Sad možda vam neće ovo biti baš najzanimljivije, ali to je svakako nešto što bi morali da obradimo, a možda će vam i biti zanimljivo, ko zna. Pogledajte ovaj video, dakle, ako ste novi u svemu ovome, definitivno treba pogledati ovaj video. Ako već ovo znate, možete i da preskočite, ali možete i da obnovite možda gradivo. Dakle, verovatno se pitate kada ćemo početi već da radimo te neke zadatke, nešto, ali uskoro, veoma uskoro, dakle, samo moramo da pređemo još par nekih stvari i uskoro ćemo preći na neke osnovne zadatke. Hajde da vidimo šta, to je tačno, da pređemo na priču samu, odnosno suštinu šta danas radimo u klipu, da ne duži previše. Dakle, radit ćemo tipove podataka, odnosno neke promenljive, tipove nekih promenljivih. Šta su promenljive ili ti varijable? To su, pa da kažemo, hajde, kako bih vam to objasnio, hajde da uzmemo neki primjer, da primjer imamo x, kao kad u matematici, ovo sad nema veze sa programiranjem što piše u ovom kodu, odnosno ovde, ali pisat ću van ovog maina. Dakle, ovo koristim nešto tipa notepad, dakle da ne moram da pišem. Ne obraćate pažnju ni nešto ovde gore, dakle gledate gde ja pišem. Kada bi napisali, na primjer, x jednako 5, to je kao da naše x ima vrednost 5. To je kao u matematici kad napišete x jednako 5, to znači da x ima vrednost 5. Pa hajde, i onda mi posle kasnije kažemo, hajde da dodamo našem x-u plus 1. Naprimjer, kažete x jednako, hajde, kažemo 5 plus 1. I sad naše x ima vrednost 6. Znači, naše x, kao neka promenljiva ili ti varijabla, može da menja vrednost. To je glavna osobina. Dakle, ona može da menja vrednost i sa njom možemo da radimo maltene šta hoćemo, to je da joj menjamo vrednost. Konstantama, za razliku od varijable ili promenljivih, ne možemo da menjamo vrednost. Dakle, to je neka razlika, čisto da počnemo sa tim. Sada, u našem programskom jeziku C imamo nekoliko tipova tih promenljivih, odnosno možemo da najavimo programu, to je kompjuteru samom, koji tip, odnosno kog tipa će biti naše x. To je da li ćemo u naše x, na primjer, hajde da kažem da se zove x, da li ćemo u njemu pisati samo cijele brojeve, da li ćemo u njemu pisati neke brojeve sa pokretnim zarezom, na primjer 3,5 ili neke tako brojeve, koje brojeve ćemo u suštini svrstavati u naš x. Kompjuter to mora da zna. Sada tu dolazimo do naših tipova promenljivih i do same teme našeg videa. Naravno, postoji dosta nekih tipova promenljivih u našem programskom jeziku C, ali naravno ja njih neću sad sve preći da vas ne bi zbunjivao ili da ne bi bilo nešto konfuzno, samo neke osnovne tipove, pa i te osnovne tipove neke nećemo odmah preći, konkretno tip char, ali vidjet ćemo kasnije šta se radi o tome. Dakle, preći ćemo samo neke osnovne, dovoljne da bi mogli da radimo neke naše zadatke u nekim od sljedećih videa. Hajde da vidimo, da vas ne zbunjujem više. Dakle, rekao sam, moramo da najavimo našem programu, to je našem kompjuteru, u stvari kog tipa će biti naša promenljiva. Hajde da vidimo koji tipovi naših promenljivih postoje. Dakle, imamo tip za cijele brojeve. Cijele brojeve označavamo sa int. Dakle, int je skraćenica od integer i ona prevedeno znači cijeli brojevi. Dakle, u naše x možemo svrstavati samo cijele brojeve. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, tako dalje. Ima neka gornja granica, ali ne morate brinuti o njoj, to je neki veoma veliki broj, da vas sad ne zamaram nekim ciframa. Može jako velik broj da se strpa navodno u naše x. Također, može se staviti i nula, mogu i negativni brojevi. Dakle, pod integerom smatramo i pozitivne i negativne brojeve, samo je bitno da su cijeli brojevi. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5. Šta se desi ako ubacimo u naše tip integer, to jest u naše x koje je tipa integer, ubacimo neki broj koji nije ceo, na primjer 3,5. Šta će se onda desiti? Da li će ga zaokružiti? Šta će se desiti? Neće se ništa desiti, dakle, desit će se, a naše x će uzeti vrednost 3. To je isto kao da ste napisali 3. Dakle, njega ne zanima šta piše posle cijelog dela. Dakle, on uzima samo ceo deo nekog broja, ono iza zareza ne zanima ga. Dakle, ne zaokruže ga. 3,6 i dalje će biti 3. 3,2 i dalje 3. Dakle, nije bitno šta piše posle tog zareza za naš tip integer. On gleda samo ceo broj i samo cijelim brojevima može zbaratati. Kasnije ćemo doći do neke konverzije i kako to integer možemo predstaviti u neke druge tipove podataka, ali nebitno da vas ne zamaram sad sa tim. Dakle, samo cijeli brojevi integer. Dalje imamo float, dalje imamo ovdje integer, označavamo sa int.
Dalje imamo float. Sa float označavamo baš te brojeve u pokretnom zarezu. Naprimjer, kad bi rekli da je naše x tipa float, našem programu, odnosno kompjuteru, on bi znao da može da sad smesti i brojeve sa pokretnim zarezom, to je na primjer 5,3, 5,7, 6, nešto, dakle ima zarez i može te brojeve da smeštamo, možemo te brojeve da smeštamo x, na primjer 3 bi zapisao kao 3.0, 3,0, ali opet možemo da smeštamo i cijele i ove brojeve sa pokretnim zarezom, dakle sve može da stane to, i pozitivne i negativne. Imamo dalje double je tipa isto bukvalno sve što i float, samo je duplo precizniji, to jest ima duplo precizniji, samo ima, izvinjavam se, samo je ima dvostruku tačnost, dakle dvostruko je tačnije od floata, od tipa float. Dakle, možemo više brojeva da smestimo u onom delu iza našeg zareza, dakle 4,5 bla 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 bla, možemo više tih brojeva da smestimo, samim tim je i precizniji naš tip double. Dakle, koristit ćemo najvjerojatnije double u našim zadacima umjesto floata, možda u školi budete radili float, u suštini je isto, ali double je precizniji. Zašto se možda radi float? Možda zato što želite da sačuvate memoriju, jer double naravno, pošto je duplo precizniji, zauzima malo i više memorije, ali ne nešto o čemu bi mi morali sada u ovom trenutku da brinemo. Sada hajde da vidimo kako u našem, pošto smo prešli to šta označava, dakle int cijele brojeve, float sa pokretnim zarezom, double dvostruka tačnost pokretnog zareza. Imamo i još jedan tip koji nisam ovdje naveo, on se zove char, ali o njemu nećemo sad pričati, samo da znate da postoji i taj, i postoji još neki tipovi koje ćemo obraditi kasnije u videima, za sad samo ove treba da znate. Char nam služi da možemo da učitamo, to jest da radimo sa nekim karakterima, na primjer a, b, v, znači nekim slovima, brojevima, karakterima, znači bilo čime, bilo kakvim karakterima, ali nećemo o tome sada pričati. Dakle, postoji i taj tips, čisto da znate. Hajde da vidimo sada kako se deklariše i šta je deklaracija naše promenljive. Deklaracija je najava, tome ćemo se baviti u sljedećem klipu detaljnije malo, ali deklaracija, hajde da kažemo za ovaj klip, da je samo najava kompjuteru da on treba da odvoji neku memoriju za našu promenljivu. Dakle, hajde da vidimo šta to u stvari znači. Kako se u stvari vrši ta deklaracija, odnosno najava programa da mora da odvoji memoriju. Dakle, da bi mi uopšte mogli da radimo sa tom nekom promenljivom u programu, mora da bude odvojena memorija za nju, mora da ima neko mesto u našoj memoriji u kompjuteru. Kako to radimo? Tom deklaracijom samom. Dakle, pre nego što uopšte spomenemo neku promenljivu, moramo da kažemo kompjuteru šta je uopšte to i kog je tipa. Pa, deklaracija nam u tome pomaže. Kako se to vrši? Dakle, ovdje sam napisao, imamo tip promenljive i razmak i onda ime promenljive. Naša promenljiva ne mora da bude x, možemo da je nazovemo jabuka, možemo drvo, možemo bilo kako da je nazovemo. Naravno, bilo bi poželjno da bude u nekom logičko povezano sa našim zadatkom, dakle, ako imamo neke, nemam pojma, lupom stranice, trougla, pa da to bude A, B, C, pa da ne znam nija. Dakle, razumete šta hoću da vam kažem. Da ima neku povezanost. Hajde da vidimo, naravno ne mora, možete staviti kako god želite, ali bilo bi dobro da ima povezanost, jer kad čitate kod, onda vam je lakše da znate šta ste sa čim, šta označava. Hajde da vidimo kako se deklariše. Dakle, imamo int, pa to je naše, dakle, primjer 3 promenljive, kažemo hoćemo da imamo int i kažemo sada ime promenljive, hajde nazvat ćemo i x, ali može da stoji bilo koji tekst. Hajde kažemo x, naravno, posle ovoga može da stoji i broj, ali ne smije da stoji na početku broj. Naprimjer 1x, može x1, ali ne može 1x, dakle mora da ide neki tekst. Imamo, naprimjer, nazvat ćemo našu promenljivu x i tačka zarez obavezno, dakle završavamo našu naredbu. Hajde da vidimo sad šta ovo znači. Kažemo, hej, dakle, u našem programu ću koristiti neku promenljivu x, odnosno baratat ću sa njom, ona će biti tipa integer. To moramo da najavimo u programu. Dakle, kad god radimo s nekim promenljivima, moramo da je deklarišemo pre svega, pa onda da bi radili. Jer program mora da zna, kako se zove, to jest kompjuter mora da zna šta ćemo mi dovesti u naš, uopšte, šta ćemo mi dovesti u našem, kako da sad se izrazim. Hajde da zaboravimo ovo što sam izlupao. Uglavnom, moramo da deklarišemo uvek pre nego što radimo sa našim, pre nego što radimo sa tom promenljivom. Dakle, ne možemo samo da dođemo odjednom ni otkuda i kažemo, na primjer, x jednako 5, x jednako 4, hoću da x bude jednako 4 minus 1 i sad ispišete to x. Kako on može da zna šta je to x uopšte, šta to predstavlja, mislim,
šta je to uopšte, on ne zna vam ništa da je promjenjiva, niti da je bilo šta. Dakle, moramo da mu najavimo i da mu kažemo, hej, x je promjenjiva i x je tipa integer. Ok, onda možemo da radimo, onda on zna šta treba da radi. Dakle, moramo sve da mu najavimo. I kako se sad vrši ta deklaracija, dakle, int x, tačka zarez. Mi kažemo sada, u našem programu ćemo raditi s x-om, koje je tipa integer. I sad mi možemo da kažemo x jednako 5, tačka zarez, i sada naša x dobija vrijednost 5. Dakle, naš x sad ima vrijednost 5 i sad je sve ok. Također, mogli ste da navedete ovdje int x jednako 5. Mogli ste odmah da kažete int x jednako 5. Znači, ali nekako možete i ovdje da napišete samo, znači x jednako 5. Kada jednom napišete int x, ne morate više da pišete int. Znači, dovoljno je da samo jednom programu da napišete int x i kasnije radite sa x-om kao što bi radili uopšte u matematici. Ok, to smo prešli. Naravno, sada ne ponavljam, sve ovo važi isto i za float, i za double, dakle, sve isto važi. Znači, deklaracije, tip promenljive, ime promenljive, kroz zadatke. Ako ne kapirate baš najbolje ovo sad, verujte mi, kroz zadatke ćete kapirati, nije ništa komplikovano, ništa konfuzno. Hajde da vidimo sada kako možemo da još da deklarišemo ovu naše x, odnosno kako možemo deklarisati više promenljivih. Hajde da vidimo sada, kažemo int x, hajde kažemo int x, dakle imamo promenljivu tipa integer i hoćemo da imamo još jednu promenljivu tipa integer. Pa možemo jednostavno stavimo zarez i kažemo y, int x zarez y, tačka zarez. Mi smo sada kreirali dve promenljive, znači promenljivu x tipa integer i promenljivu y tipa integer u našem programu, dakle to smo uradili. I sada znači imamo dve promenljive. Također smo mogli da napišemo posebno, dakle int x tačka zarez pa int y tačka zarez. Kako god je vama lakše i jednostavnije za razumevanje možete da pišete. Naravno, možemo da napišemo ovdje ispod i na primjer float y tačka zarez. Možete imati bilo kakve promenljive, odnosno tipove promenljivih. Sada, hajde da vidimo dalje što imamo. Dakle, to je nešto osnovna deklaracija promenljive i dodala vrijednosti promenljive. Mislim da smo to objasnili, da nema neke prevelike logike. Naravno, ovaj video malo duže traje, da sam pokušao sporo ovo da objasnim, malo sporije, da bi vam što bolje pojasnio. Znam da oni koji tek ulaze u programiranje možda imaju nekih problema s ovim, tako da, ali ne brinite ništa, sve će se to rešiti kroz neke zadatke i neke